Dobro večer, poštovani gledalci. Vi koji ste ljubitelji neobičnih, mističnih, ali pomalo zabavnih i istovremeno jezivih priča o čudnim i neobičnim dešavanjima, stvorenjima, bićima i svemu onome što je na granici između sna i jave, kako to kaže pesnik. Prošli put sam vam obećao jednu priču, još jednu od onih u nizu priča o drekavcu. I napomenuo sam otprilike šta će to biti. I ova priča je isto tako jako interesantna i zanimljiva i nimalo ne zaostaje po svom kvalitetu i po svom sadržaju od one koju smo čuli prošli puta. Napomenuo sam da se radi o nečemu što je tako strašno i jezivo da verujem da ćete ostati bez daha kad čujete ovu priču. Dešavala se mladiću koji živi inače u Hrvatskoj. To je selo Bijelo Brdo, skoro na granici između Srbije i Hrvatske. Taj mladić, inače po imenu Milovan, student medicine, znači razuman, pamet, otresit momak, nije nešto naročito verovao u takve stvari i nisu ga privlačile nešto priče o takvim čudima. Čuo je on takve stvari, ali nije obraćao pažnju na njih. Ali pošto živi na selu, često puta je dolazio u susret sa ljudima koji su pričali slične priče. I sve to možda ne bi bilo njemu ni interesantno da nije i sam imao jedno takvo iskustvo. Naime, šta se dešavalo? Jednog dana u bolnici u kojoj je on radio kao asistent imao je operaciju i ostao je kao asistent, pa se zadržao malo duže u bolnici, kasnije je stigao u svoje selo. A pošto inače on ne koristi gradsku vodu za piće, uglavnom koristi vodu sa jednog izvora. Rešio je da popodne ode na taj izvor i da traktorom da ode na izvor, da napuni kanistere sa tom izvorskom vodom i da to donese kući da ima zalihe za nekoliko dana. Pošto je kasno stigao sa fakulteta, odnosno iz bolnice, shvatio je da neće moći sam da natoči toliko mnogo vode, pa je pozvao svog drugara Stjepana da mu pravi društvo i da mu pomogne da što prije može da natoči tu vodu. I tako su njih dvojica natovarili kanistere na traktor, seli na traktor i odvezli se do izvora koji je nekih možda par kilometara od sela Bijelo Brdo, zapravo između dva sela, između Bijelog Brda i Aljmasa. To je onako blago beržuljkast teren, tu ima šume i sam izvor je praktično okružen šumom na jednom jako lepom i čistom mestu. Stigli su tamo negdje pred mrak. To je bilo avgustovsko popodne i već negdje posle 6 sati sunce bilo već sklono ka zalasku. Oni su počeli da sipaju vodu. Međutim, primijetili su nešto neobično. Osjetio se neki čudan smrad koji nikad prije toga nisu osjetili. Malo ih je podsjećao na smrad neke životinje koja je uginula. Znate ono crkotina, kad smrdi leš, to je baš onako odvratno. Pošto su njih dvojica osjetili taj smrad, pomislili su da je tu negdje u blizini izvora crkotina neke životinje. I onda je jedan od njih rekao, ajde da nađemo to, da odnesemo dalje, da nam ne zagađuje izvor, a i da mi možemo na miru da radimo. Ostavili su kante i krenuli su da traže tu crkotinu. I išli su svud onda u blizini izvora, obilazili su stabla, šibljike, žbunje, međutim nisu mogli da nađu ništa. Taman kad bi htjeli ponovo da počnu da rade, taj smrad se ponovo osjetio. Pa su morali ponovo da traže. I tako nekoliko puta. Tako su izgubili više od pola sata tražeći taj čudni smrad. Pošto nisu mogli da nađu izvor tog smrada, ipak su rešili da natoče tu vodu. Milenko se nadao samo da je, Milovan se nadao da voda nije zagađena od tog smrada ili da to stvorenje ako je uginulo, da je uginulo dalje od izvora. I samo što su krenuli da toče vodu, on je osjetio da nešto ima u blizini njega. Osjetio je ne samo više taj smrad, nego je osjetio nekakvu jezu. Prisustvo nečega što nije dobronamerno. Tačno je osjetio u vazduhu nešto čudno. Jednostavno strah, osjetio je strah, bezrazložan strah. Pošto se već smrkavalo, onako padao je mrak, on je pokušavao u mraku da vidi da li negdje nešto ima
I on i njegov drugar Stjepan su gledali oko sebe. I dok su sipali vodu, pažljivo su zagledali u okolno žbunje i iza drveća. Sve dok jednog trenutka obojici nije u vidno oko upalo nešto što stvarno stajalo pored samog jednog drveta. I to na svega 4 do 5 metara od njih. Kad su bolje pogledali, u onom polumraku ugledali su, nećete verovati, opet nešto što je ličilo na dete. Bilo je to detence. Možda neki kao recimo dete od 10 godina starosti. Ali prvo što su zapazili na tom detetu jeste da je imalo potpuno tamnu boju kože. Bilo je skoro crno. Sjetite se one priče, da li biše Milovan Glišić koji je napisao Glava šećera. I tamo se govori o jednom crnom detetu. I ja sad povezujem, možda Milovan Glišić i nije izmislio onu priču. I ja sam siguran da nije. I verovatno se radi o priči koja je zasnovana na istinitom doživljaju. Dakle, i ova dvojica su ugledali skoro potpuno crno dete. Ali ono što je još bilo zanimljivo, to dete je imalo skoro sve atribute deteta, znači glava, oči, nos, usta i tako dalje, mada malo neobično. Nije imalo ni jedne dlake na sebi u gornjem delu tela. Ali donji deo tela mu je bio potpuno prekriven dlakom, kao krznom, kao recimo kozje noge. Nešto tako su ugledali. I ono je stajalo i posmatralo ih. Osjetilo se da od njega dolazi i taj smrad i taj čudan osjećaj jeze i straha. Obojica su zapezeknuto gledali u to čudno stvorenje. I ono je samo čutke gledalo u njih. A onda, odjedanput, otvorilo je usta i ispustilo užasan krik. Krik od koga se prolomila cela okolina. Mislili su da se čulo to, ko zna, do oba sela. Takav jeziv krik, kao kada nekome deru kožu sa leđa. Nikada u životu nisu ništa čuli jezivije. Milovan je u tom trenutku, verovali ili ne, od straha izgubio svest i pao je u nesvest. On je to pošteno priznao. Njegov drugar, vidjevši šta se desilo, pokušao je da mu pomogne, pritrčao je, podigao ga je, natovario ga na traktor i najvećom mogućom brzinom pobjegli su sa tog mesta. Milovan se na svu sreću vrlo brzo povratio i došao je sebi. Nisu više ni okretali se, niti su vidjeli više da li to dete je ostalo za njima. Uglavnom, naravno uslovno rečeno dete, uglavnom gledali su da što pre napuste to jezivo mesto. I sada ostaje pitanje šta su to oni u stvari doživjeli, šta su to oni vidjeli. Kada sada ovu priču povežemo sa onom prethodnom koju sam pričao prošli puta, o onom viđenju čudne devojčice koja je polu devojčica, polu lisica, ko nije gledao neka nađe tu priču, molim vas, razmislite i sami. Vidite, Drekavac možda nije ono što smo mi nekada mislili da jeste. Drekavac je možda svako čudo stvorenje koje je došlo iz dubine noći da uplaši i da svojim vriskom praktično prestravi onoga ko je tu u blizini. To su naravno najčešće ljudi. Drekavci ne plaše drekavce. Oni uvijek čekaju žrtvu, znači nekog čoveka. Tako da i ovo stvorenje, možda nije drekavac, nego je čisto jedno demonsko stvorenje koje ispušta takav krik da ljudi koji ga sretnu ne mogu da ga nazovu drugačije osim drekavac. Budite mi dobri, čuvajte se, ne idite noću negdje sami, ili ako već idete, s verom u Boga, krst oko vrata, bijeli luk, parče hleba, nemojte zaboraviti, to je dobra odbrana od nečastivih sila. I naravno, ukoliko nešto vidite, obavezno se pomolite i pozovite Boga. Sve ove priče neka vam posluže da znate da postoje dve sile u kosmosu. Sile dobra i sile zla. A svaka ova priča je dokaz da su sile zla prisutne i da su blizu. I da samo vrebaju priliku kada će neki neoprezni putnik doći, a one će moći tada da ga uplaše ili da mu, ne daj Bože, nešto gore urade. S verom u Boga želim vam sve najbolje. Čujemo se sljedeći put sa nekom novom pričom. Laku noć.